ovom trenutku vodostaj Sava je 735 cm i neophodno je, s obzirom na to da se Bosut nalazi na koti 699, da Sava opadne za još 70 cm da bi Bosut mogao da se uliva u Savu i da bismo izašli iz ove teške situacije. Teško je proceniti kada će se to dogoditi, pošto Sava je pokazala da je nepredvidiva, ali u pitanju su dani, a ne nedelje, kada će biti moguće da se Bosut uliva u Savu i da ta voda ode. U ovom trenutku Bosut raste zbog toga što vode koje su došle bočno sa hrvatske strane zbog probijanja nasipa iz Hrvatske se ulivaju u Bosut i to nam stvara dodatne komplikacije. Sve kote nasipa su podignute na maksimalni nivo, govorimo o kotama oko naselja Morović, Sremska Rača, Višnjićevo i sela Bosut i Vode Vojvodine brane sva 4 naseljena mesta. Ne očekujemo da će biti dodatnih proboja, s obzirom da s 24 sata imamo dežurstva i s obzirom da se saniraju sve situacije do kojih dolazi. Dunav kod Novog Sada se u ovom trenutku nalazi na koti 483 sa trendom pada, tako da možemo da kažemo da i sa Dunavom je sve manji stepen rizika da će doći do dodatnih komplikacija.